Foundation mfethu nginosesibolena eshadanzo isadeke likhulume njani enkulumo mpikiswano ey'nkundleni zokuxhumana mayelana nenkulumo kangizwe ungizwe uthena hayi uvese nowasola uNdlunkulu instead ukuba asole uKhemu Zulu. Hayi abantu abaningi abaneme neze ngalonto ukuthi nithizwa lilunge kanjani menibendeza kanje into engekho right nembendeze izibe right ku right yini okuthembisa ukushaya umfazi wakho inkosi ku right yini ubiza umfazi wakho ngedolo kwazi nokuyipronounce leyo kazi zonke sanhlamba ku right yini senza ukuthi abantu bajayi uma nizombendeza kanje ku right yini ukuthi ukuthuka ngisho unyazi lingenzile lutho according to us ku right konke lokho hayi awuzuthabana hlayijwana ukuthi uphendule wathini kongizwe iqhunu leli lihlulwa zinkinga zalo nalo linenkinga eshisa bhe liyahluleka ukuyinaka libhizi lothi umdolomba wrong lo mfazi walo ayephuza nama-Nigeria eCape Town lithini ngaye u-right yena ngapha yena ulwisa ama-foreign umfazi wakhe yena uphuza nama-Nigeria laphana eCape Town u-right yena usabhedela umdolomba nini ngazobhedela umdolomba wena ngizwe ngabhedela nje umdolomba hayi yabheda iy'nkinga zekhaya zafukamele ngazodayela umdolomba nalo wakho kwakufanele afukamele iy'nkinga zekhaya angaphuzi nama-Nigeria kuze kuphutshe amavidiyo 99 tshela mina anikwazi unithi umdolomba wrong uma ngabe nithi umdolomba wrong kusho ukuthi nonke aninalo iqiniso eSouth Africa umdolomba nje ayikho into wrong ngayo lo thiwa nje uyisilima baba uNyathi unezinto ezintathu zokuzenza manje 1 ukwamukela izilwane eqhamuka kubaba uMisizulu ezoxolisa kuwena 2 ukuthi yenze ipublic apology ebiza intatheli etshela ukuthi unguNkulunkulu omkhulu kangakanani wena yabo 3 ahlambuluka ukuthi kungani ekubize ngesilima ngoba njengoba ekubize ngesilima ikhona into akade libele ifumbethe uyinkinga umuntu odakwa kanti ukubambela iqhubu uyinkinga lo muntu uMisizulu bengadakiwe lapha ubeventa uyaventa lo muntu ayithi ngiyakutshela ubeventa ikhona into ulokhunja uShemba amenza yona okufanele ayihlambuluka uMisizulu ayithi ngiyakutshela mina uMisizulu ufanele ehlambuluke ukuthi kungani uShembeze wambuka ngamehlo ukuthi usilima ngoba hayi ukuthi uvele wathi uyisilima ikhona into uShemba ayenza uyena fanele ahlambuluke akahlambuluke ngempela there is more to tell in this fanele ehlambuluke lawo maphepha wanayo inhlambuluko amaphepha nje amaphepha abhaliwe angabhalwa nawo obani